so obi esre obi anso obi sere wa kire ho on the okono ba sister bi wo go so your friend Auntie Rose oye insu wo go so on the oni of so man go so potem ho a say ye dini na ye wo mae ye ko master control room wo so a Kevin Oyata wone Azuka eni Osika omo ena sabri MC aho omo ni abreso ababiem na omo dijuma ewo ho kra ye beda omo se mpempi no Asem Mpe Nipa ye ba omo ma omo homene so chief technician Nana Yaw wono so bom pempen ewo fia ha ene bibi techema na wa be fixe na ye ko akoyenim se wo ko Sompa TV ho so a systematic press one safo kantanka sempremu na Tony omo na ehwe Sompa TV ono ye na omo ase ewo kwansoro nkoso kura na kofro bofu mpa bema asukitu ameyi pebre na asa Yaw Aboagye fosuo 19 fosuo mene funtum pa katachie no srebia bonchena na atwentwen kodi awu atwa me ansa ne akosa me na meti adwam na me de Sompa Asem Mpe Nipa no eko bose asa so kansa pian wabagye so se kampian na ye ko akoyanim enye anim ketu akra odofo ene ya dika ka kyerem se se ye tantwuma die we so a ye obi ka kyera santeman sa enna ye wo bi enso ekere asanteman odofo asante wo kasa bi wo ho na empempi no sa kasa na madwene ho a eno enene ye de ayafutusem na ye betu no sre ene abasa ewo dwumadie we so efra no panametena se na mabamu a besi anwumre na empempi no ye se ajabi wu a ebi etiase se ebi wu a ebi etiase anyotofo e wo Ghana ha dodo no a na ede saa semi edi atonwom se ajabi wu a ebi etiase wodofo krobia sante kotokwa ame atiase se saa kasa we se yenya boso pe ye kan ye de dada wisia se kasa we yenya ka pe ajabi wu ebi tiase no a ye kan ye de dada ajanka papa bi awu sana mami bi so afiri mu na yemusa se papa ni wachi no mami ni wachi no ede bai na asie se ajabi wona bi tiase na ye kan dada abusia na ye se bi wo ho a wo betumi ahwe akire na nkodai dadwene ene wo haw nyina wo de ato won so a ene krobia sante kotoko ame atiase se ye kan ye de dada abusia anase janka orofo mami bi wu achie no papa bi wu achie no ne ma bo asesa o ne ma no aye basa o esan se wona wade wonja wom se bi wu bi tiase no nti no ekoye trimudade amankoda no sente saa o ejapade bi amame no ye no na ninchiri nkafo akefuru se bi wu bi tiase no betumi de aboa nkoda no ene nkoda ne maame ne papa ejapade no nyina no ehin na akodie eduru ba bi akom de ajanka yeso yade o odofo nye duru ba bi anya yade na ajanka wo yade o dabi o nani na abwa biem efrise wo maame akwo firi suku ba ko bewro na tade ade agu ne so no wo papa enka wo su kire no akanini suo beba wo ni kommu no ene maame ni hobiem o saa na papa no su eni hobiem enu nti akoda no ekom de no a na wotemantwea esugu ne yam orofo omanfo dodo no a na yawu eden koda yi bia jawon na wo ye wo mu ayaka de ayaka de wo de ye no so yo no ani nwia baba o eyo no ani nwia ba ma emma o nanso so sika ye ja na kire ne enwuma ye ja na kire no
ono ko ade hwe ne mawo amankodai abo asesa eno ti ajabi wu abi tiase yi eyampa se bi etiase eno ti ana Charles Kodwofo su dodo no afen dealer nyame emfa ne kransie yi wo se bi tiase de ya ne mo nkyere ye ene yenkomo twetwe no eno no efrise ajanka bi agapade akwa baabi na baabi agapade na akodi na ye ne nkoda abrem hwesoma me no ena akoda ne nyini ye no yemusa se ne maame nnuan wa kire se wo papa fie ni ana wa kire se wo papa ni kokofuo ni ana oh ankafuo we na ka ye nipa asomase die o na so se ka ne mana nyina se ye de ma won menka ma ne nwa pi wo manfo bi de wonsem ebedame wa afidie so na omo papa eye adwuma kese wo tema na papa na adwuma mu no wo bobra yie pa sanse tema se de Kwame Nkrumah si tikire tema no na aye quarters na papa no bo modern eto flat baako papa ni wuachie no edan kodi ni nwia ba ho no eye nkoda ne sewa no enkoda no awrehosem kro mo ka no makosem kro ewom ne se sabre no mo ye nkoda nketoa entie ne ka se wa akro aka hweso ma yeyen enam so ema won kro no otifie wa na ka se wa betumi ahwe won ede o makosuku no osan do mo ba kurase a ene hu won a awreho na nyame dom so de ode beda Sompa Asem Mpe Nipa yantumi anye no de na enyamai koda na nyinyine wu na bema ba ko wom kura de wose no nim ngoma nanso so ne se wantumi antue school fees no enne abeni wotwa eno ti ajabi wu abiti ase no ebi ni ana eno ti anka kire wo dede bi se ajanka bia de wo ho enne anwumire se wisia bi agapade wo ho enne anwumire ya orofo ya asem aye beka kire wa ne se fa na de ma no na no me ama uchiri nkafo so wadidi ho ache koko no edan no de ama han ache se ajabi wo ne biti asede a enne ye mobi atiase se edan na wodi ama han koko na wateso no fa nkoda na de efama won orofo yenka ema yekasa enwa omanfo dodo no ane me beye adwene se san kodai omudi abenedi yaw ewo wiase asetram na brabom orofo se kom de ajanka medical ka kire so yeso yade dofo eduru baabi ade ajanka bedi ehu ontene se ka koko no bedi ajanka ho a se ka koko no bedi awisia no ho a se wode omo papa dan no ma won tem no mde ma haya kanye nsa braboyi apa asesa ade ama wo mu no eno tian kantre ajanka bia se si ebeka se jabi wa bitiase no ene obi anyimfiri na adwenem na wonyire ne ho emmo ne bra sede se ne fata na maame nwa bia ni ho saa na papa nwa bia so ni ho ene wiase asetena mu enka ne aboa kokuo wote na kode manema ene wote na wonu adi wo maame te ase mpo no papa te ase mpo na adai na wagya ohokro ene ti se ajanka bia ne mebaya adwene na anwumre yi na wode ne wura to the Lord of Jacob so a no wode no ba to awurade Abraham so a ene anwumre ko beyem kunim defo eno nti wo muntie no mtie na sopam se ajanka ajabi wu abiti ase no ye ka ye de dada wo eye me modofo pa se yawo Aboagye Oforisuo 19 the nation's anchor. Already should be an only be a cassia. Is she any Malaysia and Chidana Yanam de Ma Isia Coles? So down a day, no more for a Benjamin, so about the Uncle Pon, on Comona, on Tro Mashi.
awurade yɛ ɔmo sɛ wie dia na afei nso so no ɛyɛ meama die nyina ɛyɛ go so salifu 11 fo awurade nhyira ɔmo na ne wɔfa asefo ɔnyɛ ɔmo kɛseɛ ɛfa ɛma me mpanyinfo titire ne ani tete yɛ nyina da yɛsɛ twedi ampo nhyira de mo ɔmo baabi ɔmo obi ana ɔnyɛ ɔmo kɛseɛ titire adwuma mpanyinfo Manjado ne ɛyɛ Brazil Foster awurade nhyira ɔmo yaw ye koye nim na kakra amate ye ekom de janka ya na yeso yare ise janka bia de bia bedi hu a na wa try de na de ama no no so atimi de ato abrabo so yankofo bebre wa setrempa yankofo a o makremu ne ma ye nyanka de a ise awurade asem ti nyame sompa ehun ne fi wa agya nyankopon anim so obi be nyanka ene ekunafo nyame sompa pa ehun ne fi so obi be janka ene ekunafo awe de wankohwe no ono ane papa na abo ne homode na piri bibi di ato de twen se bibi atimi si wi asenti se be ya ne manye mobo na utimi ti ase se ade ne nya wo dia e onua be ma na ne dia ka wo hwe nkura ikura udi no kura dia mo ma wanyini na ada no di gombe mo atibi adi na we di ode boapayo ye ne se enye me dia nso me fa o boapa de o mo papa eja pade de o ma ko school akese obi aboapa de ne be tu kwan free ni nuamma no magyapadie mu ama nkora ne te wo ntotede obi me ko school universities akese e na onuamma no wamom sa atobi e na omokro mi wa gyapadie no so ode hwe ne mamom ko school akese no so enye ne dia eye ni nua no mom dia wo so ode hwe ne ma eno de ni ebua de aka cho se wutie bi na hwe yanumre ya wo se sano me bo wo se nipa no anka ntima no matter school ado ma ne be ko no omntima ya titire wo wiase abrabo mu da no matter school adom be kwa asesambo beto mabobo ano enti no bi batimi ko university akase wie no adane jongi wo mantem ho ne papa kura sika pa bara ko ne tim first school ne nya hwe da bia so osinsa so anopa wie ne anum be hunu ne nsa agye ne widiem sei no obi e ka papa ne di ne bakro no obi e ka papa na ne be ne o no obi e ka se de osi ahwe ne be yi pa munko busa papa ne sa na mo be no otu ye sika na ode hwe ne ma no onya firi he enyanka bi mfifiri mo a de se de wa menyanka na ansre no awurade mane hadis kan ko ese de mamuda di wo zanya oba na brabo no ope ne sa nanso bia kofa osika firi na de ho no me ne ntansa abeso ye oba no edi yesre mo nkofo agapade kura mo mo me wo ntwetwede wa asetrem mo nkofo abre mo nsa ase so achefen waso omunya o mawuo no mo mate ase no mo amfa nya wo mo ma hwe ya mo bedi enso mo ntene de ma hwe ye mo ani monya mo ntena mabobo ano ma hwe ho ani je mo ntimi nya bida nti obi nsa ka se sika na apto no ntimi nsifie efiri se kwan ya ofa so pace ka ne kwan ofa so di no awurade boni so obi ne agyanka na te ha wosi motriti no ezo okwa yie no na chusu se metimi na akotena wo na ode je fans wa yie na se enu nti akra ne papa ne ma ye de bi agya ne sa ne so ase ne wofa se edi wanye no mfa nhwe akra yi ne se ya ama ne hwio nanso oba wa ma akra ne ne je efia adwuma nyu asesa asoro akra no na niam ye de ma na ye ne de anso asa ma ono ne ma na enjoy papa bi ti ase ne ba ye wo wa na wo sakri moto cars ne ade ane board ni game iPad ankura yi enjoy kama papa wi ni obi nkɔhwe nto aso a ne manyu su bi danti wasuma kɔma ne ma de eji wonani na musuo nka na ne papa toye ne fa ne nsanko ka bi ibebupo ne muze na ndua wate plaga ne ebu afu no ya no ne ye bom di aka cha sa afo ni nyina se enumire ma awre nwo obi tie ye wa fele poto because ne odi ni nua ma famu no akora bi we TV no wote ne papa nu yanche se odi ne ne tintim fom se papa se ma kan ba me abomi mu bie mu fi se nkomo na koye ne nkomo nenso ne papa ne bebo swale firi ho ma me wa hunu se ye twi na nim nti baton ka ba se sanwa dwena nwumre na ne akora ni deserve di amano wa kire ne ye ne dia wa kire ba bi paso won funa na mo ntie die mu a unua no sunsun ana ne sama ne kra ni beje ho obebo mpa ye pata wachi onipa bi ewu anu anya tumi it is also unni ni mayie unni ni mani na betete ne ma se tumi na wanya no de be sori atia wo se nkente sa nkobi mfa snap nko aye fresh ye nkogu nsa mon na nanum din stress o mo meta na chi achigina pa na ne ma nkotote mfama no ka busua panyine bi ngunsa abrede de hie bi aba e ma mesre na nanum anya omba bi ko so mo mra ne fie adam ban na mo mehye fie kena na se etimi bo sampa ye we nyina de kire se woni pa huwu a na wanya sunsum tu de ade edi no wo de ade edi ne ma umenya nka ye mobo umenwisia ye mobo a na ya hweye yese ho mframa ebe fa ho yawo
Okay, anuti ekwam de janka duru baby eso yade. Ejabi wu a ebiti ase. Ebinti baby a o. Na janka bakro nya asem ahwan ne ka bi de ma no. Ena futu se mi anam de ba so me wure ya ho. Cause amanfo di awurefo wa brabo. Anuti wa janka baby a de pa bia bedi ho mesro se fana de ma no wate. Na nkoto no me eno haw ne seye amawchinkafo 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 yanko homa no so ne ne ahwefo enne yetiefo so enko twetwe enkomo hello majo su Peter asafu moonlight we did it anyway that moonlight. Yamin me bon pay my party yamin shout. Yamin tell what you. So they did you think more to come out to make that time mo. Yamin do on come in chat. Then they do the pan e e do na ta mo ti dia me piano. Okay. Na se piano. E le ya ti na kan aba. Ye ta te janka udi ko janka. Nina ni janka udi udi afina. And they kan ta pa. The way I know now I now to turn on the kitchen. Now you want me to do a change of the and you have to take it. It is all very nice. Yes, the moment you get a one. Yeah, what we know, I thought you can answer a bit years with that. Now I keep this one out here to your money and call it that. It is about 3 times to your mom with that. Okay, hello. Hello, yeah. Also, Pizarro and Jamie Cotton Chickens. Mateun Kandada. Also, my men fuck when you so. My men Tiana number one. And the one friend that I boots and thinkers. Jason, okay. But they were Gina will take maybe the one shop while you see him. Yeah, also, the two was a bit yassi. The car added that there is here. And I did that there, Janka. So, another call. It's not one yet, that's all. We na nko nyamika na uko na we kiasi kama the voice we yaka say family we yaka na maho ya wunu shafo na so adapade kakra o da ya we kanipa bi hwe na nko de mamo famo sa be nya de ogugu na saso no ya ro sem se ebu bi the voice we ya nya bibia wa chi e mo me de ni o ye hu se last ya no ni bibia e mo de on de papa ye bi da no o senka gu hwe you be a dear, a shabby a dear mamma farmer. You would then ya. And so on the rich, I say, a Japadian in a rector, a Janwana, in an hour for a general. Then so, only all moon is a phone. The same man you miss some way, and you never be a rebel. And say, ah, ya. I said, in Chibuyan, and Canatua, who confront the covenant countable. You ran a Japadia, a dog, if you are all shut to say, yes, in need of, as I said, Ubiye na sadi na nimri na nko onshira feri fako. Osu Pizarro Jinkers Macau. Okay, hello. Hello. Baby, I'm free with Dinka Techi. Good evening. My Joshua Buru. Also, Jenny, just say already to Macassi. Okay. Asem Mpe kind of dear, why do you do papa? Also, a team kind of only say, son, a team here. I just need to say, I'm between me and Nodna. Sir, one swan of craning is a lady and take credit to Mamma. They not nothing day and Tissa. Yes, I feel no motion, a personal. Who papa Nua, who will be the show in the summer. You are not so good, and I saw the Oboco over yours. The first year they meet. The dance be the only nature and I said, you were such a long. When you know, so papa the enemies. Now, so the people of Grand Odiabo. Me, the day or more. The poor papa is showing, and some time is showing in the mansion. If you compare no, Rollers Dogma. Me, I could see this tree, Nipa, Tessa, something in the matter. Rollers in the room, I buy. Because they do Nipa. Na kuma dia no so se no mu ya letre na na die wonim no no ka no so so antim se what you do pa no
Mishro, or some one day in Dafo, 1 minute. Person, yeah, me come from home, the women, the union with them. Person, dear Mikano, we are Juna with the buy in the dear. 2 years. No come on the penalty, we should never too much. Yanisa, and Fano, Nipa, to my mill, no one is in the Japan, we need a family. I don't know what take over. No matter Nipa, Musumu Muja. Nijaba ko de so unye ya no nye so ya se na ta na yesu e not na metie ise na yesu ya ne bre test no de entisa wo bi timi hwe oni na ma wo yesu dia wo ye ne nyam nslaw na asama so se o so jama missing number no friend okay mo chiamu nyina so okay ya jo so hello yeah. Oh, I still may send is easy. Penny Pabi Biaboko, dear. And I move for me if I get away. You. Hello? But we are not. I stood now so. Oko. And Obi, I just come by the money near. I must have the Uniano, and I'm Sankolan, and I will send the few man, the song over Tamon Sankolan. Nani, Diana, look at the Kolan Famun. But I catch you with a Libra near Boston, and yet they must catch away, and then we see some petty one make a chance say, Crown there up level fashion, and yet I'm one in there about the Traha. That will be obviously the chat, who will community from my attend, Martin Room. It's your best say, at the new way, the details will be more than the Bajawa. Shall see that there will be a over there. Now, and crack, yeah, no, should be it. It's now which rather show again. None only you, Bano. It's someone also the Bay of Bano, and see for and so that who the Falcons match in the Labu, I think, and yes, the Labu will be an opportunity and Asem Mpe. Okay, Auntie Milia, so a Darcy. Hello. Yeah. So by a board day. But if I can a cradle. Get out 7 Nipa. I want to go to Porsche. They will Papa, when you want to say, yes, to obey, but we share what more than I cook my wife new day or day. Yeah, and you may accompany the house more than we will buy. Yes, you know, quality for Obia with Chibia, Chiatamway. No, Chiao, Fisatamway, or yet the okay beer. Think that they are also into us. Talk about the look. Papa, Papa was my, and Papa was mine. I do say, Obonium, boy, you mean my papa? Tell the crowd, you mammy. Okay. Before you made it here, I never said, Papa, see an AC on a Brazilian. Can't see, flowers I want you now. Yet, you wait, trust and yet let us in the apple. Never give enough, and I can't want your more preview one. Papa, everywhere you meet us, give me a set. I could say you'll be close to I say, we never call, but I didn't have them one of the area. If you want to get it, let me as a answer. Many mention that, Papa. When you want to, Mammy, because what I will say, take one affair. I win any beer, almost one corner of water for you will be more academic. What? Be no kind. Now, Papa, many young we. What they say, woman is over, almost one corner with a body view. Nothing. Okay, if so be a board then no, because you suppose. Hello. Hello. Baby, I'm free with the Katachi. Oh, Chairman, good evening. You face it up Friday, meeting the Jackson. Okay. Chairman, the topic I'm going to go in the year. Important for the will to me. Roboting was Trump on what their parliament will know was treated and cover woman. Because we call home with the Janka way the Padua was 20. One mamma will say, one other was to say.
Atata. It is a addict of Mukuma policy in the past as we were teaching what Chakra and Kopobwa. I don't know Kubakuna or not to be there, Osei Sompa, and in Janka, Obashin Janka. Or the Bible Muka were indoors. Okay. Atata. Now, Obi, if a part of baby, next one on young quick actually. Upon our side, and instant year, but iPad, I'm another of Shade. At the end of the day, if I found a word for no other job from another for why you Janka. The room to count your own fun work. Why a young from there? Upon another white symbol, race in 2 rooms and more friend more. There was a good for ban and more friend. If you know what I'm paying you at the next hour for origin. The topic where I'm the band and to go for. The Amin Quabin Sham, no one. I'm on June, Jankamu Dia. I'm not so for the Sham, the Dia. Hello. Oforisuo bebe. Yay. Kwame Kuma Alex, aka Ogolo Bam, Sompa Jaman of district. Kwame na bibia boko de. Sina Yehowa Tom Oforisuo or the Nase ISS Sompa TV, Sompa 93.1. Na ejabi wo bitias you. Sina ye candidate I see. Na sina medie Oba Sampa if to level to Nefia. Amamre da one say Sompa Poke baby. So odo cash of who I the mouth. Koko of who ye demand the money na. Tie you see ye bon paso. Papa me da padem kwa dia e de shem kwara ni nta. Se mame ne ko do koko wo what vegetable. Koko ne papa ke baby ni na se yensa. Cash of who ye papa do he na papa ke baby ni na se yensa. E ni papa mo su tie. Aso bi esi amu echi. Pa jebi wa jebi ti atno so. Nkwara ni bi mu so wo ha. Ehwe kwa ye be fa so aye ni ye papa no be den e be kata. Papa tia so no na oni mabusia fo mu ntemu ti sen. Ni nyina ka hu na papa ni ka bebi ya. I think pinching kakre but china meka ko ti ni nyansa jebi wo jebi ti ase mi die. China papa ke bebi a wo nkwa ba fa ko be bo bra no. Ehwe nkwa wonsa. Wonsa papa mu nyu be be ti ba bo kakra de but wo mu so wan po so Oforisuo I think it's your first of my channel, and I'm empty on a bowl in quiet for the Bosun. No, okay, hello. Hello. Penny baby, I'm free with Dean. My Joso. Hello. My Joso, Papa, Channel Free TV, no meaning come. And I have now, the Dama Kabay in Nama Futu and the Kabay Kumasi. You say, that is it. The me that the man was something of permission to be admitted. If you can appreciate it, then you can come and be humble that I can confident. And they say, push. And I'm in the and go. And that I didn't go up to collect of education. And then it alone. You know, that kind of 19 years later. You think for yeah, not like a you don't have it in a vehicle. You talk to him important No, okay, hello.
Hello, good evening. Oforisuo. Majo Shu Burukatachi, baby, a free with Dean. Oforisuo, Paja, Femi Maudini, make a free Kwamo. Kwaso. Kwamo. Just so Kwamo, yentio. Oforisuo, they make us a medawasi, and they will do my power. When you look back, we do my power, and they gave them the massipa. Now, some of my Fabano, so I have some mood to pa, because as they do the beach, you know, they were bushing food or mono. Or my being a woman, one say, we may be one man, Yapadia, and it's any panel, Yamakwana, so let so much Yakri panel, there be. Nam says, why you Yapadia Crentino, and then you're not penny woo, never any penny woo, yena, no baby deep, I mean, no any man, any. So I say, oh, baby, Dima, money, while I'm also some woman, any go baby. Now, Diana, baby, more you, or Munche Yapana, that's be no or more contabuche ready. Of course, you're in a minute. No key. Omo akonta ebu echre wade. Fi se kwase ebu nyu. Hello. Baby afrefre wudin. Ni kala ni. Wo se? Ni kala ni akontoma. Akontomra. Ebi akontoma. No key. Me nwa ba kue se wa wutie dwumadie bi. Yanko ye nimpani. Hello. Metie o pa. Mo se eje ni wa ni ya. Ya ni ko le da. Ano kwasem. Ni na kutu apa mtema. Kwa nganja ya hapo uswa. Oh, ne la no moi. Hello. Baby afrefre udin. Let me mother ask me because akoko. Yentie we. So me tell no Kolumba ni na. Na sama kan wala kan ya bi. Ya ka mun mura. Oh. It's a little year. 3 days. And let's walk about the judge. 3 days. Friday. It is Sunday no matter not to so move back judge party. I'm Omadi Ako. Sama mura. Mr. Sawajama, my disease now. Oh, that's it. What you are to know, that's what I know. You. My chairman, a warrior, the where the market out, papa, and oh. To our honey bigu and then you bring a month for one for. Hello. Penny, baby, I'm free with Dean. Yet you. Okay. Hello, last caller. Hello. Oh, hello.
Yeah, open kasi. Pani pa baby afrefre wudi. That's it. Yes, I'm Patrick. Because I say Oforisuo Aboagye na madam so I thank you. Okay, I thank you. Pani yeti. Ami mom abaso pa na mom lanti abaso MPP media patrons na mom abaso. No custom. Let mama afọ papa. Mi kabra mi papa tiase na oshimu. Yesieja ye mema enti yanka ho enti enianom enyi di ade o ye mbanki enti ene omo ani di omo na tisi no ni di hu saa ni hewo so ya mpaba jina ye na so ye bi ma tin amene obia won taso ne tie ni show mu kran se bi ko nu na yawodia nti se o papa tiasio o papa ewu se o hoden se o subi ti na ye bi man tin babo se no men ka de odi ne ho tu ni paso anno kwasem nti se o ye wadini se o du wani to o papa ja padie so ana se o du wani to abusia ja padie so a bidu bebi no siriwa enu na de dambo de wo haw eni amane ba odi ombedi uye janka na bishano si bedia ombedi a o mofu be pai aya afiri aka no ane bedi no be ba be fa se popo ano eti nya wo no muni na de nya me aka no na wa kra ne ba. Okay, ana yede ofre no ebesie na eja biwu a ebiti ase no eno enene ye tabiri de to ya apono so se ye ka ye de dada awisia eduru ba bia de janka bedie kura ya na ho adi no na janka wunya asem kura hwan na eka bi ede ama no eno ntia na message janka anase awisia bi enkuna ne se emfa ho ne papa ja pade o manfo bi agye akante so agye aboso eduru ba bia ya wo so bo ho so ahyebre sesafo one ewurade orofo se wo pese o join Sompa Asem Mpe Nipa WhatsApp group no a number nam de ebatu dwa no ntino na watwa administrator no high na enwoma atumi akoso na wo so akere wa adwene wa akoni ansa bibiri so sanse ye odwumadie kese pa da yanim a ye kɔ akoya ye na ehun komo ebeba komo no edepa anu ti WhatsApp group line no enna mebebobo ede amawo no 0532 66 3264 0532 66 3264 ti utwa administrator no haya wadobeka ho na wo so watumi akire waden awo akoni asapi na so efrisa Sompa Asem Mpe Nipa no dika ka akiro se ya ba ma santeman enu ntino se nwumire bia ye trase no so kosi don kru bremu a we are going to give you the best anyakopon enso ede adom yen na pempi no aboatate obetwa soso a ya no na maba so adwumakuo bia da wurumawu eni enya bi ede ebesemo ye ko computer so dwedie emna sisia na me bacho we a stranger in Jerusalem na se we a stranger in Jerusalem and na wonnim se Ghana ha the oye sciatica originator sciatica pacesetter sciatica commandant sciatica researcher and your friend 21st clinic and any yampa we a stranger in Jerusalem I'm not surprised every say obi any who obeka tell me say e ba sciatica de wa bi wo mu a wasayare na wotimi nim emu alpha and omega a obeyi 21st clinic efrim 21st clinic any majuma it is a wobin popesa sciatica yare no ti ase sciatica yare no wo hunu mu a wo call 21st clinic sciatica yare no mami nso mu fi se bia watidi no edi na yawo de na nso yare na nya de sciatica edi no sciatica yare no
ne din no ede ba yare na eyewa enye de tiasiesa sciatica wotia na anu maame bi se sciatica no akosi Aboagye ka ho asem no me pese me de to me ba me pese me de me ba to ebi se din na ede na me se maame sciatica na din na ede o ba yare no enye de yare no yare bone yare eyewa na amu aye mobo yare eyewa na ama wo paachia yare eyewa wontimi ntina wotoso yare eyewa wonante kakra bia na wachia yare eyewa wontimi ne wukumna wontimi ne woyire ana yare eyewa wonam ho ne woso usisi yare eyewa de bia na woto ase tutu yare eyewa de bia na wosemu tutu yare eyewa na wanantu ebre yare eyewa na wananti na wajiri hu baby enye sa yare wenye yare ye de to ye bedi edi na de ba yare na nya de edi no ede nanso yare na nya de ye fa ne sciatica na Ghana ha wo mo ye expert Ghana ha wo mo ma bingum Ghana ha wo mo ma ye mu research na wo mo ni mu nuro a enuro na bi ni mountain so this 21st clinic no eye 21st clinic sciatica nuro no wo kwa abonti na wo nya bi wona mo nkwanche no obi ka kire wo se edro weje na ye de sciatica wo boa bra 21st clinic na doctor fo wo mo ntrese na ye nhyew na ye nya research mfa woni ehu de no ebi a wo de no hu wonti na efa wo sisi achi na efa wo to ase na efa mu no ebesi wo na se eya afa yi no to so mame 21st no so ati se fa 21st no to so mame fa sciatica originator no fa to so mame na minimini ameka sa yare na fu sisi achi fa wo to ase na afa usem na afa wanantu na abesi wo na ase na ekawo na echu na eye wo je amu eye mobo ama sese wuda wontimi na wachi ama abrantie wadane akokora ababawa wadane abrewa sese eka wo nkokora na nka wukuta poma bra 21st clinic ne ensa wo yare ayare sapapa eye 21st clinic adwuma no wo munnimu ye betimi aye wo massage bi wo ni padua bebo ne nsam wo ma massage bi a 21st clinic be ye wo no ye wo bebo wo nsam aka se motimi aye massage ama nerves no tissues no a efa me sisi achi fa me to ase fa me sirem no ebesi ase no emu atene numme ne timu aye me de adentia aye 21st clinic it is a wutie me ene edai e wo Sompa 96.5 FM akra na bia wo ho na wote se wo to ase ye wo ya wote se kakra bia na emu ka wo de wotimi se entini bi etwen wo na se etwen wo sem ene wona nto me pa cho sa yare no ene e fa ne sciatica na Ghana ha wo mo munni no mo tie ase no mo ye ne yesa na yare wo mo ye commandant eye pace setter wo mo ye researcher aye 21st clinic na 21st clinic na aye yare sabia eti enye sciatica nkoa ene homosa yare bi omo ye hu adwuma nemum sciatica no ene omo de agidin ye bie ye nkrabata bebre se de be ya ye betimi asum Sompa 21st clinic ya trege ntabamu ya trete se akukọ bati obuto nkosia so akukọ batan a obuto nkosia so ye pese ye ben wo edinya afa na bia se bia wo tema wo se jisa me bankran da bi ana me wo kaso a jisa me bankran me wo komasi a jisa me kosunya na da bi ya bia bia ni nyina bi eti se wo nkran a se Tantra Hill runabout ho ne wo se wo fi Achimota Mall na eba ase wo frusro akọ Tantra Hill no wo nsani fa so ho no a ho na 21st clinic wo se wo fi Amasaman na eba na wo du Tantra Hill runabout no so a wo nsa bonkum so ana mo so so a mo watema no ye wo Roman Catholic asafo no anase Roman asafo na chi ho kansoafo obom market obom kwan so new market ni yetiem ana mo Kumase ehwa overseas Sompa FM ye headquarters no a eye Sompa Kumase 93.1 no edan na wo mu no sa dan no a ana 21st clinic nso wo mo sunyane ye ne regional hospital first gate edi hwani mu ana techiman GN Bank dan ye kuram ana nkranza ye ban children's park mu so mo watakwa ye ne Roman stores ni di hwani mu takuradi fue efie kuma number 9 taxi station enu so ye ginam brekum goso oboase eti abaye simple amount eno so be frɛ 0540 311311 0540 311311 tiebiem number no sa erimo coordinate synchronize align kama 0540 311311 yangwai 0540 311311 simple 0540 311311 21st clinic fa wo yare ne bra
fa wo stroke ne bra fa diabetes no ebra wo fa ba bia adwodwo no wo de fa bra malaria na ache wo ne diabetes no ene hypertension no wo de fa bra na yensa wo yare na eba sciatica dia ye ne wo enuomu kwabrane enuomu otumfo ayetimi edesa 21st clinic ye bom abaso mo ne atuma ye salute mo enano pay doctors ne nurses ya mo tiate na mo sori no pa ba adwuma na mo massage nkrofo eye niema wo 21st clinic no ye salute mo ye bom abaso e wo adwuma pa 21st clinic eye sciatica originator sciatica pacesetter sciatica commandant sciatica researcher ya bamoba ya wo system ni mo ache atena peke the maiden edition of Sompa Invitational Cup is here. 6 teams, 3 days, 1 trophy. Yatunsa Afre Premier League clubs are Omwa Pronk half region is Amumra near Mesuya Huadenwe, Enunti Adiana Football Club, Baby, Brekum Chelsea, Bechem United, Young Apostles, 11 Wonders, Omuna Ebechinum, and Yatunsa Africa Rela United Football Clubs, Omusumekaho, near Suya Huadenwe, Ebeye Gigim, who wins the maiden edition of Sompa Invitational Cup. We Ayakwanya at the teams in Sombenya proper preseason. And Sana 2025-2026 Ghana Premier League no Ashasie. Sompa Invitational Cup Ebeshasie Edafieda 22nd of August. Epopim Nikwasieda 24th of August 2025. 6 teams, 3 days, 1 trophy. Enti Brana Besha team. Ahubua Waye Edira season num. Matches Nina Ebaso Ewosunyane Coronation Park. Sompa Yesumo. Enam Senti Emma Eninkwada Eye free. Enunti Sodofunsa ni Emra Sunyane Coronation Park. Emra Sompa Invitational Cup EB. Sompa Invitational Cup Eye Jagri Bekala Mining Limited. Lawson Eva. Betway. Get way more. Heavens Diagnostic Service. H-Lab. Ebwadi Agrochemicals. Yamfo. Any 21st clinic. The sciatica expert. And Ebo Echido. And Afensu Eye powered by Bronx Ahafo Regional Football Association. And the Cabin Lounge Entertainment Headquarters. Sompa Invitational Cup 2025. Teams in Noah Town. Every ya kwa nim asisi sama pome teme ho ase eno na de beda Sompa Asem Mpe Nipa ni apene pome sibire ni e dia mado ba no anya atrase kekede ya Asem Sompa Asem Mpe Nipa no ya ni danchemuru so ya dansuo mu enne ya ni agigi nsu no ya beti nsu nani ama obi asabia no ba bia no koreda ene ye de to ewo dwumadi ewi so kada tie memo akwa aba ya minua papa bibia boko de me adomo ya fra wo sei me the Richard Pobi free him ba ye fi Cape Coast ton Pochonyo ogwai kuku akrom ho Pochonyo ogwa enyo yesi amanfo hwe Oforisuo ho se papa Asem ketwa wo de wagidin da no kurasem ne kana da obedo wo obasio ne kurasem ne kana ha papa no akosam ne senya wo de free Cape Coast ton se Oforisuo Aboagye me ne mapamfo ene betumi aboa wo yo minua madase e de man komesampa inya Ghana hana me wo Dubai wo he me wo Dubai Pochonyo e wona metina me de me pai uko Dubai wadi mfie se ho 8 years 8 years e ho asetra ne Ghana asetra no sosoro ye dem papa ebi ne sei hono nyame ya wadom na nya edwuma na obafa bibia ebeda into your land bill, into your water bill, into your Wi-Fi, into your gas. Eda wo the boss of work edwuma na bosom wetu oka na company no betie frupe mu ana onti ye wo ma company na obafa wo Ghana ha dia no ba yan hihye na wantu efi upem ena wa na ekwe na ekwo hwedwuma wo ho dia uni company nyi sikasem bia sikasem anyo wo ye wo waketua bosom so a wo botua mo electricity wanyu bi onju bi ubedware nsuo free uni mo hwe gas so sa the same thing Wi-Fi de bedi komo Ghana ha nyina the same thing ena ha do mgina ye kon so sa no adentia am say ye mpemfo na la no wonyim but menyim the reason why I want to me ye bibi mfa ho ma yeso citizens no ye ho ento he
anase ye ho pani ye be kwa asem no so na ye ni abruchire Dubai se Dubai na wo ye ni ho nkomo kakra e de be ne ma e ho danso che Ghana ha e ho danso ye de edwumasem onye problem ne zan da wo nyipa bobo ho show enka e go through because one was a hard working person because dam e kaw no sanka Ghana ha wo ne botua dan kaw Ghana ha wo ne botua water bill land bill dam kaw ni nya ho wo fan on employ na e sora nda enye mepe it always be so precious wo do de ye adwuma no tua woka onu nya asem bia bio dam no so bohwe oye ihie bibia no so bohwe na wa aboa but the quite last so there was winning income was winning income na just ohwe mu ehwo akatua no ene Ghana ha no ehwo be kama che ha wo kama kra because ehwo memfa de dwumempo a Ghana bi mu bampo a wonpe number 1 e be a car wash mpo Ghana I am the highest payer me ye show mpo do bodu 400 Ghana but hono wo mo 1000 ewo musikam na 1000 no kra wo de bagana 4000 40 million sisi ampo a dollar ase no na dollar nse ne de ubenya 42 million dan na wife na ade mpo nka ho obeye sa be mamamfo afiri ha ebeboa se na esefo akwanyi wo mo ebeboa krona efe papa che ya ha kra Crow or car crowd what the product if you road in footru no was special car zoom lion for hanging you or modio how if we not do kuro ye Ghana or in banadam once run the 2 years or in banadam yempe for him so walk penibia new Ghana how back at uncle Dubai that walk didn't walk no one na penny di Dubai komo kakrama mintie bi e ho be akono ehwo ya kondo ankasa me ka mrimpo a covid bay ena me na mo covid bay aye dwuma the highest hours 4 hours 5 hours or dey kofi because we be spray chrome obi o ho bia na ye bu phone lines a obi at that time na wo Dubai bia begidase helicopter nam ewim na o spray no na pick up so nam foma no so o spray so that germs are na bibia obe create Yarba Mpe Nipa no fumigation no over there wo yifi but yeah hey in hu the mazine bi mpo aha this year the afidie no boy achi kafo bi because region bi abokodu bia ifin wodo region bi abokodu bia ifin wodo ma ba bia ya aye mpenfo wotena wo nkran ho kra ifin wo ho o ye problem o se ho kaefo ka na bonyeza ikita ho wo sika mara manyanko koto run light Ghana had normally damn near kind of run light Benz or turn was came 25 was came 25 million and cry new run or panicho or a besia because all time na me ho adwuma because me a car ho adwuma me a polish car me company me woman so offer straight to me company no sir call me in price onya na am so dey be so can them say hey na Ghana high school no wopre no walk to the Macario now young boy aye bi na djuma tuma quarter run light 25 drum 2500 drum but yeah nkadam kali young boy instrument to se penyi so yempen fo ne de bia yesre hon akontufo sre hon se wo force mehen especially the duty mpo a akan zama bi wo ho mo a oboboa hen because car no engine abozam nti botum so da abaham aboboa because one ye road in ye na yesa ye tsena car ma on ye or a big problem o de car ba mo ma Japan me fa bi mbai but madam for bi no di bi aba because due to entumantu ya car na katama identity no entumantu ya duty na no woje no doso sika okita no so onso sika okita no onso nti odan car ni je later no hu car no what town they will use car o car no wai ohu wo krum katachi obo serious pa you botum ya friend sisiara no be use car no one can outside almost say duty no high duty no so eto mama ni nyika no tese wantumi anyi sika no so obotum wa clear car eti akire no ohu so obi twi car no
mo stop no ba car dinse Debi na no document ni nyina ekura no unregistered DV ebom and obusa na obisa or stop girl no chase because no it's a different color or stop girl no say car we no document and ekura me nti head na car we be di wisem o say na papa na the car na man no na chese ne papa akoto ana ne papa e custom ni but me ye jidire ne papa e custom ni nipa be koso awu basa o man time I was a man kra wanso so impo di anka fine time I was a man wanso no who can outside they say at that time simple anka be ka fine nhihia wo no ye no e feel but nyadam no but etie kosi say ojem work up to now ojem okay because okamafo wen kama twi na si fom okamafo wen na asem na ye kese to na dwum waka da wom ebotuma ye weziba na wo fie na de si bus man na train no look on the lazy because a delay a otuja wa be late o late na fa drop na wa wo kotokum ska onye company na wa akode man na wa force wose ne papa na de man no wose ne papa na de man no nyame be twetwa nkrofo bi kasi go twetwa mu ka ya Ghana ha no na ekoso Ghana no ya nyankopɔ onye ne bibia ko debi o den ye usisu yonko betwa wo so ka o den ye enu ohia baba wa na ye ne ka no ade ani musu hu ana hwe otwi hama 3 pick up young girl osun ye in fact ha no na eduane ko no ntumendi eduane besin de o to na dwum because ne aba na aba oko police station but police station the main bisano police station oko ya okay case no anko hwe oja kae eso oko your friend say ye benya no your friend e benya no so onko adwuma dia by this time na frank e benya enu ohun so oba bi twika e wo krobe so Ghana he ya nkran Ghana he ya akra o se ne papa na de man serious akontofo brew nti yempanifo no memesre hon yempanifo no de mesre hon especially your president yenyima obotum wae ombo especially duty no wo de ambrafo mehen na yeso ka nioma bi ayebotum yenyama ye de aba ebotum abo support Ghana fo no anase ya ye ho no nke baboa pedi de ha men na anwumere ne se yawo date amode ma men anso me ba so duty ma rezino mi sia ka no so oba bi na atwie na se o se duty ne anso dia ka na chese ke ye oh my yes. God yeah pi nya no nkwa pi madam fu ba the same thing ono obejo o se na ka o de buy ska moje no ska no nso but later mo bon car no auction a sa ska na obetua na mo so nso no kra no so tua yanka bi baka ntimfaso ben na ampanifo na na fa chire yes mfaso ben na wo ho tinyame betwetwe mfaso ben na wo ho because ska no kra na sanka moji because auction mom no ska moji e kitua bi ne ode buy no kra mo se mo mpa no e do so sen auction no ska na moji ye ntimfaso ben na wo ho Dubai aduane sem te sei aduane sem ne bon ye din aduane se because supermarkets mo no supermarket na ye nketwa te se he ye di ya kase do a building 3 4 uremu a aduane a fine erodi made wo aduane a ye ready wo to awo se wo di na wa wo pese wo betoto so kwaya no so ewo ho na wo pagan na aduane ankasa so a ye nuanom no so bi mu ye bi wo ho no so enyimbe bi omo wa na wa akoto na wa akọ baby to say restaurant ana bi e oye wo na no ni fie Dubai ho de mekọ ho akọhwe ho ho efe na omotonton aduane wo kwa ho kwa debi baida ya toton no bi ho debi wunhie bi o kokọ no ne nkate bi debi pure water yesu sa debi na nkate bowe so bi ni ho ubenya but ubenya wo supermarket ubeji receipt abura ya no ho ni ubenya ni nyina abura ya no ubenya ubekọ supermarket akoto agi receipt because always be no omudwi nipa hurt nipa nkwa first thing ema omo because nipa na ebabo amakro no asan akosoro mo nti se nipa ewom na yare a ahwone wa he a omo de bobo a omo ma bibia so omo ye omo tumi nti nipa nkwa de omo mfendi ago omo mpanifo no omo mfendi agro na chese Dubai na nka so omo chichire omo hu yie papa omo abo omo
Crow minister ni MP ni president ni minister ni president ni MP ni assemblyman ni chiefs every state state bia won chief every state bia won chief Abu Dhabi won de Sharjah won de Allen won de Rastakema won de omo cities ni nyina bia ti sa chiefs no wo be kono bia ye development na ti ade abi wa ha no kwa ha bi wa ha chesa ahemfo na hwekro no omo ni president there's no president na chesa so oba santima santihene hwa ha yes ekwa bi so no saneti na kwaso bi sori ana odidi na tem kwa nyansa bi anim nyansa ni bua santima kama me akoye ni no na wote ba bi jimi ne ho saneti na chesa ahemfo hwe Dubai na chesa ya hano ke dia ahemfo hwe ya dia ahemfo hwe aka okro no bekoso anka ne baboa se ahai na yopem so odi ni djuma wo he ya on contract di ni djuma inkrani oye ne de wo ho Cape Coast ni oye ne de wo ho Upper West sa no bi ehwe ne de aye challenge ama mo ahemfo no anka no baboa because we nipa ba ko o akoye ha kakra na enioma yeye na obefi wo bekwa ha no obaba na haze na ase awesu de ko obi agina so ye obi agina so o maneta obi a hwe bibia pepepe o senior so sikan Dubai itu obefi ha obekwa ha obaba na ne wo start na ase Dubai ho be ya akono aye akondo eye papa ho akono ho ya akondo ankasa nya afa ni ekodua bribe bia ma politician bia delegate bia ni ho obi ani bia nyi sansem na dia temasa mo tan bia koba Ubehu chief no na drive nobody guard because onye bone ti akro no a obi betete na eku no oni obi o guide no me na me wo agimai ye wo area be fa na agimai company na me wo mu no chief no ho no ni nua kuma ni company na me wo mu chief no na drive na car be to fuel na ben accommodation obeto fuel no or drive but Ghana hanka ya asem foforo Penny mame kona me koto ade mra sesi na nkomo no ya ye de Dubai nkomo no so de ode ba yeso me nko so ye bekoso ye bekoso be fi se we some passing Mpe Nipa orofo ama me ne wan se yade nipa benya so yade koro ya na yade a yentumi ansa no 21st keneke no wan hwe na de ko wum anu ti na 21st keneke go danso e wo Ghana ha clinic no na yazade bi efre no sciatica no wona de bibiduro etu ase eye tie orofo yade bibre bia de free trinwa no kosu na ase no ye fa goda 21st clinic no tu ase fa ma bibiduro so na yade di adwuma laboratory ne scan ni fidi ahudo pi e wo yakache a yade di dwuma 15 branches owu ene ewo Ghana memo a yede tu yade ase na nsan ne ya no yeko Europe person ko South Africa o manfo dodo no a na ebo nsem ma 21st clinic share every say abasobody a 21st clinic wagye no enya abasobody ekura na 15 branches kuma se ubehunya wo ewo ehwan wo basisi wono Sompa TV Sompa FM na wo abrosa kuro mo bo ase enkran ubenya wo mo sunwane nkranza tachiman 21st clinic wabuse cha ewo Ghana mema yeko na yemfa ye yade enkoda omunum tu ase emfa man yemfre wo mo ahoma bui so ye twetwe nkomo fu ye yade entu omanim 0540311311 0540311311 koko ye yade fon ye yade bone na koko no se de ni husuo tie no wokotena ba bia no otwe yade beka no ho esanse se ne ho nye den kora no abopo wadi wowu enu tinu no okofa yade bi ebekeka koko ye betu ase na eduru ameton ma na anwumre we no 3 Herbal Center edu papa wodi abadwa so ne yedi tu koko ase 3 Eco capsules koko master eno ene yedi tu koko ase uja na moja firi mu ba be ma yon kora akofom kora osisi yo ya uyemu atim na wotwe untimi nya nan eye koko ene edu nya saa no duru ba bia sori anopage so oto mo maso chok nya se wunhuna de koko ebese wani pa 3 Eco capsules koko master ena yedi etu ase or for over the counter phone ko pedro yi bintomonton ente so fa so pa ba ko mienu bi de etu koko ase a yenko kolina ke ba dani heba misty heba apidank yebenya bi ato 0546 107 0546 107 akwantu semina ye express group ko he express group na muhunu sa no
wo ne ho anim ase da credibility no wo soro broni krum be na apeso ko express group wotimi fanko ye amanfo twa amanfo abewa control mu eya asemu na express group say na say chief producer so ko abeni o say kwantabisa express group na edi hudwuma edi ama no ye kwa akosua de ye kwa walatu asa abenia ene US ne UK Australia New Switzerland Germany nyina Canada nyina express group eye ho adwuma odofo se ya kwantusam ho nkomon ko ade a ye fra express group wa homa we so 0552 822 7787 0552 822 7787 abenia anase krobai ena opese wo kro ye kwanta ntena ga na anwen ho abenia express group de obeko na wakote emfaso ni bi aba odofo se Italy kura na apese okote apo ene tomato sunu express group be di hudwuma no de amam ye konye kopa akurase aduro ni bia nom ye bubo bi ye twitwa bi ye sofo reko herbal clinic wono ena ede akurase aduro aba odofo se koko no hawo usisi eyo ya pressure say ye low say ye high bema onka sen ewo mpam amama no edu sikasa o twam enso na ekoro no o therefore ontimi nye hui de ma no kura hu na no mo esese no na immune system no na ho ebeye den ye kurase ye duru ene ye kanfo ne ye de ama no dofo ye kotobi ye twitwa bi ye mobobi na medical culture say fa kwa obetumi anya bie eye Freddie Mens eba enu ewo kewu Tam FM ewo obuase sa na Free FM so wotachi manye boga one of God pharmacy ubenya bia to ho sa na Promise eba ewo adum kumase heya ubenya bia to eye kurase aduru eye sofo reko herbal clinic no na de aduru ya ba yemfre wo mo na yenye pedru akira kwa efrise omanfo bebre no na akira gusuo yenkotu ya de ase wate ama me ne wanse ya de nipa benya wa ya de kro ya 0248 672 271 0248 672 271 sofo reko herbal clinic na duru papa abadwa so odofo ye Kotachima community center obibeka se de ne ekoye ho omabusa dadada ye Kotachima community center damemene da odofo damemene nyame beye nyame ne ma ebeye ne ma women of faith omo ene Mrs. Genevieve Abrefa yeboa onini adaso na aka manchiri mu wodofo se odo ho to awurade so ade nyina dibua wo na san ewie wuye ye de dakope ekusu agu awurade so se dombe media kamu bia no se wo na aboye de a wo na wote de wo ya ase de a fa kan ho no say come and see Asem 93.1 no was say bra ne behwe bi bra na so behwe bi wodofo ye Kotachima community center anopa non krompa mu bepe damemene da na dwumadi ekoso anyomtofo mu beba dwumadi ase adomba fosti minister Audrey Japan any minister IBJ akasamafo General Moses Osei prophet pa ene Mrs. Vida Ofosu Tabiri enka no na ye katikisi ema presby asore no ewo tachiman danu nyame beye nyame na ne ma no ebeye ne ma kama pa women of faith or say the Lord is our victorious banner. Women of faith or say indeed the Lord is our victorious banner. Tabita Clinic say you free screening bra Tabita Clinic resemen control free screening ye kwa Tabita Clinic na sa free screening we ya the biblia bia de fruit nuanom ekosu na ase no say ye diabetes say ye prostate say ye infections no ye fa enko free screening na Tabita Clinic oye no Atasomaso Pentecost asore na ni dwa no na edi ehwe mu anopa no wotwe wonimere no nan wapon wo bema woduru abuomirem ohu say yade no aba o 50% mu a pewe na o pede he ade ye free the order for ma na moto ne kope bio efiri say yade edi ni panya enya asem ketwa 0202347647 0202347647 Tabita Clinic free screening na ye kanfo de amawo Codis Healthcare Limited wono ena de fidie wanwaso bia badwa so oso de Codi free ene Codi free plus no abadwa so ye de check your sugar level no sugar no ha manfo na sa sugar no so ya de foforo bia wono so ye kwotwe brefo sa wo ba no osesa ya de no begum sa eno na didimu ana hwe ano akonya nwodwo ya de stroke e ma no masa wo de fidie wanwaso aba ye de check your sugar level no ne ya pa aduru anom na nyo ho abanyamo Codi free plus ena make come from the amount
Peba could be a 2 atifi e wo fie ho Edia pharmacies Ozon's chemist Jab pharmacy NNA pharmacy Sana Lancer chemist ubenya bi ato na so odi a check sugar level no 0540647867 0540647867 ye Cody Circle Limited afidie nwanwaso bi a wodi abadwa so na eboa papa enye asem keto akra hey asem wasi asem aba ye ede be na sise jamasi ama atwene ana akontro die kayo nanso emu nsem se ya obeduro pani wasem poten be pa na de be da Sompa Asem Mpe Nipa efise nkomo we de na yemogo yo my brother that tedema ahyese na meka no Dubai na mewo ti afibia na mabohwe mabusuafo na meko ne kwa so a mabohwe mabusuafo na meko ti ma me wanyanfo pia wono we citizen from local ewo Dubai ho wono kro ne ye wozi okay ti be contractors be mo o kitikita big companies nti ya normal no be mo request nyipa fi me ho bono obi so o pe welder menya welder mana na ma pa bi ama na wa ye no document na nyipa na abafa no ko dama nti one time na menya kokor me pede me twa ticket but Cape Coast no agency office na ade ne bi nyi hodam enti me ne kasa o Dubai no so o okeda de bi ne nyankokor kare okotwe bi wo airport o yanko no ye friend say me nyanko ne ze Mike okay Mike ken kare okotwe bi wo airport enti man try hoso den o fo enti me kwa na security man or front desk no michia na me so me pre me twa ticket no so mama ye worried guy ba ko bi onye Ethiopia airline fo ayejuma enti or friend enti or friend no nyi pa na kasa na or ka chem de nyi pa na so nyi inside or outside enti yentwen oreba one check na guy na bay no ba fa me call office one ko twa ticket ni mam na me tua na ka na ye exchange of numbers enti da na ide jizine ye kakere wow. So me be 2-3 months na manyanko sa from the opetala na no so menye bi man na no so de me twa ticket na me frɛ guy no fan Ernest apia okay na me frɛ no so on your problem this time put the hu here there me fi Cape Coast ma besena ba Accra motu my mobile money na why am style bi na me say okay na me send this car no mazama na tse de wow bank na betwa ticket de hu amasem mobile money no na de asem mobile money so ho ambasem but imbo me side ena ho abasem sisiare na me case so okay enti me send man 5 minutes na ticket no wa send na me check it or genuine mama me keja boy no airport third one no so come me send is come man no so genuine ena no wo fie no from there oh bro sisia movement bi abada Singapore na me say sure oh damza okay Martin Dubai ache damza ono ya wade na menko hoso nkwohwe ma ho living oti no so home po no free visa nti me mboka okasi at least minya be 16,000 kra na motu mako o abobo o dem be the movement odo e na mako na so okay the man no problem sisi amara miniska because me transaction bi na de bi go through ma aboka nti damza mepe bosia na mepe bosia 16,000 na me pushi man me pushi man ye kasa oh me godo me ye day the man da ma friend bia oka oh me godo like in cranchesem in hu da bibia record kama wan send bibia rather there e bia document we in ezeba kan passport one ade boko another day this one time wo na after 1 month and offer me there sisi o de me nyame pocket money on am say na say wole nyi bibia because pocket money me ka from minister no say dem no problem na la be pocket money amam no no pon yeska me ko spend ho me do wa immigration for no be check dem kriska me nko e bed in my government no ho it dem scan me rema after 2 days no na my in Western Union me na mazama no back e wo Ghana na so na say no do e cool on your problem ti ono do from dam kasa no okosi to man na mama friend na no so from you do me no miracle 6 months because obanda me be no na me document am de adwuma o Dubai no o ye adwuma still ntina mpara ka me ko try say bia me ko na se ho an ye we mpo a fast motum abagana na ma asan me ko Dubai me say 6 months am no na kro won for visa nko na 6 months still no ye reading mentasi
because Dubai na wo issue visa no kra no watch it 1 month or they to me fi Ghana watch it 1 month or they to me fi Ghana how come the crew want for visa nko na 6 months still am menti more ko eti mo ban there my friend bi a the confusion kasa rough dama so the last time on you kasa yen there it's can obotu me tuamam 10 times but me hu ni am say wow oh na me mo waste my time miss kasa wo ho mum no me hu ye we hi ah na say me dam kasa me na say me ka chew na che say Dubai ho no wama onyuma nyina e basa yes because it's a document or them sound to Dubai wa spy this year me some pere me ko Dubai or them sound so ye in krata for before my code ah yes miss can also wa call lock no wa broke my line na Singapore ne Dubai no wan fa hu nsani ani am wan hu de ye kama men call Singapore da but per ma ono can no oh o ka say good more than Dubai no it's me kind oh da maza ma men kwata ho so na wo don ade no me san ko because they were kasa sikasem na bibia hu the yes chere is better than tie Singapore na kosi sai Singapore kosi de menyanko Dubai so abo Dubai no so amanko miska no so e wa kaka no me fra no so amsan kan wa block him ni 2 lines am nyimi nyina me fra onko direct call WhatsApp baby aba chat bia onye adwuma o send him there me hu ni hia ko botu me twa miska na am 10 times oh o fi on block him wa hu no personally da personal me hu no personal more than 4 times it's no after no na ma call ho airport wo Ethiopia airline from our office wo ho no ye adwuma ho no ye adwuma dam no introduce chirem in a first day no one on yim ko to ticket ma me gina ho me receive medicine scan na me buy me ko wo so leave ono na so leave ana adwuma mo fo adwuma ne colleagues na che say ubagye di say ho no ye adwuma yes because what came so will leave there it means munyim ne worry about and maybe say no te he wo so ono de wonyim baby what na zan da ono wa ba adwuma but we will leave and I'm so okay. Mark 4 times. So the fourth one, and the same people no work catch me say, or will leave no catch them there. On your permanent staff, boom, or your agent, Emma Ethiopian airline. This is here right now. No, when you do order back. Sorry, China. Sorry, but they will be oh, you go boy. No major hoko because on a waste of money up down. Oh, you go. Or your problem to take it to one man for no attend social or your problem but ma minim ma sompa for way na jida mo sompam what's your friend say Ernest Apia intina nde maza badam sompa for oh me bra to the extent say serious say no wow matna Ghana more than 1 year esura you as asura you yes kafra wate producers branch no money ne kasa wo say sanse mpempi no ya na mepe no kire se yentumi enka na asem wa bra yente ne hompopuge bia ana se yenkore na so ene ne nkodi enkomo asana kokosachi bekasa na mame amamfu sika show mbotom sanse yenkotie drum na haban na Sompa sika kese ne se memfan krema na anwumre tie bi na benya sika kwantie musu na nso so na anwumre no yemfa mo so hwa na yedebo Sompa sika kese se star 426 star 18 hash show phone so ne miemia star 426 star 18 hash na send the call all networks na select Sompa ebema prompt messages na wahihye ne kama eyisika na wokwa di orofo unimfie du nwotwe mfa ho nkohyem saa na National Lottery Authority omo ensa chance ntino na chese no libilibi no labalaba yenko na yenko person pasika kesi ni bi wate ebeboa osi mega cash lucky balls osi win big big pa orofo nso no toto na nanom akuafo se OCP fertilizer any fertilizer abadwa so
Africa ha OCP Ghana Limited wodi ababe busu Africa ha amakuayo aya akono aye de orofo fabiso so nyoma na wase wate na ebe so doso no ate na bribra enya so doso na ate na bribra esikasem ko a OCP fertilizer ena make amfo nam dia ma na akuafo mo ena adi ho adanse adi chomu nwa akuafo wona afra se wodi OCP fertilizer di dwuma no wate so mfa so papa orofo medical ka cho se okwa aguru chemical ho no a agric extension officer for no mo ho wom ne nin midie e wa agriculture ni mu ko ne busa wom se OCP fertilizer wom ka se emfa so dia nanom anya free so wokua yum no enya asem keto akra 0345909437 0345909437 OCP fertilizer OCP Ghana Limited omo ene de abadwa so odofo se wo kwa akoyo na wo tweda ana ayiyo no ankasa otopono se eye party ana se adore no odofo ubehia camera anida ho na empo nyense camera ne camera wom no atim so munim de wom krofo nyina no enim de ewo sinitwam enemfo nyinitwam no Novigi Studios and I make come for them the amount. If you say Novigi Studios, a dear white general can have on Yasem Ketua, and Mark Wanchen being Cose, what they are saying, what the idea no be bad, this cannot be bad. I knew you, and no correct to be seen in the court because I say, well, Yapa dear, you have Novigi Precon, now you caught now Omuku trade now what that. So, mammy, whoop up a woo, or dofu be a womb, Novigi wate, or party no, only one door, you have Novigi, a bebwapa. One more hour and crime. Malam Abase, first Kokroko Street, ho, and Novigi Studios, 0574 715 778 0574 715 778 Novigi Studios, where you can get quality pictures and quality videos. Novigi na semen control. Come on. What the fuck could be nebu bobi wate? Losing dure betes or their big gaso. San or the ginger corner come a man for to trouble Bobby Papa, a bow papa do baby. Trabine pebi bidi now already no eba bomb mapa. One of four losing dure man betes and said your man for di one dancing in the bray woman. Na ginger le corner the one in Macaca do the Yemenipa or for you could trabiwate a bebo papa. Na one more our pabo and answer support no. Almost so more wholesale no yenko pebingum o manfo babeto na so wate so emfa so losing beverages and you was men control ebeboa pa enu ntino ye konia kopebi ato a 0242133577 0242133577 o si dureman betes ginger le course itwabi ne gina wona so pa what of for the tintin tietiem se nye bia ni bia Ghana ha no ye weda no ewo de utu no mu a utimi nyini che na bi amanfo agye atum aponto ni abadi to ni ayiyo ni nyina da amanfo agye atum he ye wo last size wo wadentem ene wo de wo kan mu no odofo nye bia ni bia o na mum eye klobie ena me kanfo na media ma wo na ni nyina ne se so oni fie du nwotwefo asem koso oba pefo untumi enom bia enoa ene klobo na de mentimi antuso weda no nti ka metuso amanfo ene je ho ana metatu so ya wada ni fiada nom de ko eye klobie ene ye kanfo na ye di amamo ene da TV no so no ho ati atesu kama klobie bia mu pani pa o koko se TV no so koko so mu akwaba boko wo mejo so ye che aso ntia asem dwumadie so sa na ye hye sufa okay abrantie no frɛ ne kosi sɛn Yaw Oforisuo said the medical akano Asem Mpe Nipa Oforisuo said the yinimte Asem ba yewuram ye try to so Asem no ya hani yendi kura na itu anamo na said the medical akano se bia na wo pese wo frɛ number no a okay me pa cha wo frɛ number na enya afi na be ye se kaseme se Asem no ye hia se enne ana wo chena wo be ba ba bia wo bia ntu anamo bra nya afi na ye mo anya afi na be frɛ number obi wo be kana asem or hwese obeka wie na no go for yem pesa o frɛ me asa meka te okra me pe obi o free wo ye serious o free cape go so ba ye nyankopɔ da woroma enne ye nua ye ni gye kase ye beta video so ni gye kase aba nti sɛ wonya ready a emfrɛ me ye hia obi o ye serious me sɛ number ne 0244
80 80 14 14 26 26 0244 0244 80 80 14 14 26 26 0509 0509 43 43 84 84 84 84 0509 0509 43 43 84 84 84 84 Ofo so onse mani abre no me hia obi na ni abre nyame adoma mesro baabi a wo bia no okena no pa no nsia ye wo ehwa overseas 21st clinic abrosani mu wo de oba wo so hwe kokko sachi ana se nkwanta bisa Isaac bomodi na fa wasam ne bra no wasam ne wa ne ye ndikura na ye betu anamon ne wanigye atimi awie peye metia masa yaw wo fra chiri ba kura no abenya baabi ade ofo so minua ba ye ai obenya baabi adama no ho adwodwo no master ya ne electrician no dabi master ya wono oso exhaust eye airport run ba na electrician so dey say osei na eye electrician no ade efo de ofo so nya ade efo ne mpe enye omo anka mitimi ko baabi esa meko etimi che wo mu nyina aha ofo so wadawro ma asamda ba okay said ye da bi Asem Mpe Nipa mo atete yen mo kire ade pa mo de ade awura ye mu nti no aha obi aba ye de akoma pa aha ye ntiatia obi aha nko ne radio station a oba nya fe na ena de da bi aha oba said ye wusi de bia no bodam ni sebse bi obi a bodam kura ba ye beje ne feso ye nua ba ma no ofosuo ye nua efiti na no be say 2 weeks to 3 weeks on me free na no wa blocking line na so sam say ye nim de mo kire ene ma papa nti no enne ebra mbebe afidie nsu e minu ebeka say ye ne abrante na kasa na abrante na asem o kan nyina na say opa ya chew enam Sompa TV Asem Mpe Nipa ya asem aya ka te nti ene asem de ne ntoboase a ye na kan nti no ye nua ne sika no obetua ade ama no ye ma na wotwe efi na wotwe ede kɔ no a ekɔpem na ye ne bosom so no ebi kura ye ne bosom no obeka ne sika nyina ade ama no ohunu se sisi a oni ha okɔ Spain ne ye nua ba ma na ebra wono ebefiri akɔno na ye nua ba ma yin no kasa bi a nyame ne kure na enkoye eye ebufuo na eba ye no no atrase hu se Ghana hanom hu se ahokyere ewa ha sanse otu ofiri anom ekɔ Spain no hu se Spain ne Ghana no difference wom nti hu se ahokyere kese ye nua eba ye no hu se wafa bi mu nti ye di kan ye mfa adwato kese emfa ma ye nua ba yi ye nua ba man se ade a oye ye no wanyere ya omfa nche no nyankopon ya adom a huobe echa Monday every Monday ede kɔ no sika no wanyene nyina kra na obesedi bi di aba ne nua ba ma no baabi akɔbɔ obesia anase ofiri Dubai ho baaye no de ama ne krata asem nyina no atimi asɛe no watimi ahwɛ ama ye nua ba ma ne krata asem no atimi aye kama nti ofoso ye nua ba ma no before no obeba no na wa blocking line na so na sɛ mo kyerɛ ne mama ye nimdie nti no ye strategy a sɛ empo obi yire mpo a anase bi nipa ko no na nka kasapa a yenim kwan ye fa so a yenim kasapa nti no ye free nipa kro no e ma na gye ye so ama sabri wo se ye ma na otwe obetua sika no ade ama ye nua be ma na ofosu asem a e wo no no ese asem e wo no se gese ukopɛ drogu ani so so production one na ye we your ba na we be ma we ye be ma ese ye nua be ofosu ana we hu so kan sa ofosu outi on se edru baby a ho baby de he se on se ye ba fidie no so a so ho ye ba na ye ni abre pressure ba we try atwetan too much wakulumba you pay me say ya o se debi ase ya no pe o debi o pese ma no fom obaye na abrampa mu nyina som no manya o we nya abrampa asem we de na ya na so foto du baby a e ya na o pese debi ya na etwetwe mu adwuma asa enti fantini abrantie o kan fanti unhu so ye obema oboso ye nwia be oboso wo ye bema wagu hu ani mu ase oboso me de me nsam se pedro ma so ani so we de ya jai sa de ma na ye ya menye ho sa na ya no fom kwa se pedro ma no so na de so arafo we ya no fom o ye bema ye nwia be kokos ofosu me kwa kamia kebeka se we ya no fom enti ne ko betwa so me se ya no fom arafo ya no fom o ye bema so pressure about dear pressure na about o wagu hu ani mu ase ofosu obozo ye nwia be obozo okay kokosechi wona adane be ma oba no kokosechi me de me hunu se ye nyine je se pa drogu na ni so I drop bi na ye be friend ya ma no e be boap kwaku
You nua be so de na asem aba. No problem we me say mama na nko out. Tinyanga also okoye na we nya no waka ahye mu ha. Ah no okay. So ko out and go aba kire say nua ba bi we yi mo ntia no. E no wa nko ndi afi be ma na da no ye nua ba akoro la. Over generate e jaw man kwanda ko bi ba wo. E na ye nua me de me ho adwiri mi o. Ya basa mfa. No okay kwaku. Ye kwaku ye man ye kwa ya wani mire nkomo na ye de. Am ye de saya na me pese me twini twan bia because enu ya tu ka ba na ne o hwehwa nse awrade be fa ye nso. Anokwase. Na ne wo hwehwe ne nsaka. En kakra wati ya kire se ba makwa. Ti e basa na me kra me. Na mum yentimi nyan to wasa ne ensore nko. Ade be fa kwanya wi aka chi oni pa se sika eho enna upesika wo blewo ndi se bibi mpo na wo ye na lock ba bia munu nkomo sa ama broko fra me mfa biem no ya na ahomete because eye ubetimi akonka ne yiem na wo pem se de ono adi adanse se o moiska empredudu bebiri wan feska no e cheze onye nipa bone ene bia kobasa we nso na ye ne dia we nso ne mu oduro we nso so na ekwa akobo ono ne dachi nti wan kan dima iwure be fi papa wa ye ne mfie bebiri ni nyina ama ne kasa akochia e basa ese kana maka ka ode ne we de na eko e wo na wo pe no ama na ba ne senti no wagye amene no hunu kwan ya be fa so ni na di nkomo ama ne yema atimi akon na nim di ama wo dan se wo be block o tete o dwane we ye ba ye ni anya ni sei e na nkadam yi ba ye na nkede tu tv so yirawa afi wo busua onamfo nom oba be so wa na na ne wa no na afi wo so anya edimbone bi ne amabode abata wa brabo di ya so atima kan sei dia e be da twedi ampon ase e de ama ne live na ya sere se woni ne huni because said you aka ne duru no anye ne yedi mfonyini ne to so kan wo medunyame obetena sum chan wo ba bi oso wo no a anya ne de nipa bebere so be frɛ na keka ache ne de wo sɛ ye ne bebre no nti wadi ne huni de obuo se ya kasa se ya won hwɛ so obedi ne huni ato ase so de ye nua sika be ma no na afia asomdua tima ba obi abobo ha no ya ne afa akonya ne so biem so aka ache ye nua no bi nso aya anom de omne ma koja etomire bia na nkedipa ne ye no ope obi na deceive no ti ya ne so ya hunu ha e besi ni o ma ye no ya uni kapre ene wonya panyini bi adom so ye adwuma si nanim adom ena akopu obi abase nko wonya na so nya akakra tafre ebi apanyini je ya afa ne nsase bi apanyini je wa yare bi apanyini je ya ne yi na di sa mo de bi awudo ma wi akolok ndi e go basa nya ne onipa na hwehwe no barabasa de tomre bi na Oforisuo aye nan enum ensia ne na yizu amawo na we koye sa ene ni di nkomo ane ya hwe ne ye bi go betima to ye mu bia wa unim say won a chance we na ya wotie ya wo host program wo za fe de unim Blessed Foster chain ya fe no wo pa aduma ndi bibi bezi no ze bra ya mba je de kwa be ne mefa so amehunu panyini na nim say protocol ti bi fa baabi na akoye won hyehye ya ama no na bedu na panyini kuro ni ha bi na sika nso akoloko a wo si ye dan wa aya na ahom ti ko ya asem foforo ye ba na say ye hunu ne kan nkomo no su di na ono so hunu so okay wadwe no se nipa ba ye de sika de ontimi mfa fia na wo so ofeba na asumdi aba ye nyina ye ntam ya anya ne say yaw tro bia ne mu oya ya mi nchira obi ana onye obi aka okay osi abrant ye friend say Enestapia wo Ethiopia airline wo airport ye besre no say enne no woni ye di ne yie sanse enkomo a oni ni di ye de ni eni ho ena wo se wonye kura no enne wo anye bia nkyere ye sanse ye frɛ no no a ena osi adwobra we de me de beba ekura so waka so onwe enu ti yintimi kwa yere ne kete nemmom ebre no so na se wanfa amade a entasuo no kokko wo bi enum na so yejai etifita enti no yem country producer se omunsi ni so na sede watimi akakasa de no ene kasa pade a kire ye no ye nyina so de mpaibo ta na chi efiri se suro yiwu asase so yiwu ama ekoban sa na abrabo no ye asai akwakwa kudi dachi tika wakoma to ye mwate we ni Sompa Asem Mpe Nipa de yetimi ye ni binie na yenyi sika ne ma na nya dance die wate tika wakoma to ye for happy birthday emfa enkoma Cynthia Opoku happy birthday to Cynthia Opoku one that TV no so no ba so no we dey no one me
minim the birthday but no be do nyame hira no unwa ba no kokko sechi se ni nwa ba no unwa ba pa nyame hira no nto ne kwanem Cynthia Zeni okay nyame hira no nto ne kwanem no ma no kwatenten ahoden ewom. Happy birthday to you Cynthia. Presla Opoku enso ye student ewo Amsec onu so nie Cynthia ba no no ne maami nyina di birthday sa nyame hira no maami di birthday ne basu di birthday eno ti no hwan no Kevin no Kevin se mani hu Cynthia ana Presla no ke nyame hira wo Presla se ni wonto ne kwanem no mie na adwenem said ye be ya do de ne sabi so mbia no eno so ebeye hira. Happy birthday to Little Azuka Little picture no ewo so ana Little so happy birthday to you. Arena of love for nyina say omo do papa na eneye wa wodai omo sere enkwatenten ahoɔden wom edi amaw said wo no sabi so mbia enye hira na nyankopon emma odi wakoma ahwehwe nyina ewo wiase. Happy birthday to Little from all friends of Arena of Love, including Oforisuo Aboagye. Happy birthday. Yankon homane so na yedi abruchirim komo kakra Dubai na Dubai komo no yemede papa free se odi Dubai no kaka ne Ghana ha de na chese ka hanye ne nso so osi achinyo da ha na atafre ha ne efire eno ti 05513131 05513131 0548 931 0548 na yenkon homane so na yenkotwetwe enkomo emra sesesi abrantie ne se adwobrɛw Sompa Asem Mpe Nipa mo kan bi no ti no medesika no ebeba na otwe ayi besi mo mesremu a lower your bet monfa munyoma ngufom na medesika no ebeba 0551 0551 931 0548 931 hello yeah enso ba bode ni o ta asem baba ya ko to ba dia ya ko to ba dia sala em yento mama etmo ya Dubai Holland UK ya baba kai oyalia hapa na kwa na watu otu day kwa de na na baba ba dia ko ni eva kom to mama okay hello baby afrefre udin katachie hello baby afrefre utimenka hello ohiri 0551 0551 0548 931 na yenkotwetwe nkomo ewo nhomane so hello baby afrefre udin asante ni Osenso abofo no ke yenti o katachie ini ya so abiet mudia aso wa we ko hadi abamu hono wa ndesu abiet mudia network bi nyame abono okudu dia na to se onye juma na o ko fa yin so ko stay hobby ko ko bi ya di jam ko jo se ni se kana kwa no di so ki ma Nyoke eni ko me fa ne nko asem o hello Oforisuo Aboagye Sompa bedi de me amedo me mama jo abusuafo ma jo su eburu katachie na mo to say wo Yesu di mu kama Yesu ti ase inshallah nyume dia me chiamo ebo bibi aba so special koko sechi ni mi sini ama mo na samwa me chiao mo pa du ma kese amudi mo de mo ni pa wa Oforisuo Aboagye me chiao so bi ni ubi so fa lumba
The day they are joining me, but don't be asked, bye. No, okay, we are Sompa Bedi de Abranti on February, we in near Grokakra, Asemo, Asempa. Hello. 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 Good evening. My Joso. Hello. Baby, I'm free with the Katachi. The friend is Stephen Eji. Hello. Stephen Yetiewo. The friend is Stephen Eji. Your friend is Tamale. Okay. It's free Tamale. Twɛn free TV no hom yɛni nkɔmɔ twɛn free TV no yɛni nkɔmɔ aha ni ano sɛ me kan sɛ papa no nyame ɛsɔ na kuma mu papa no ne nya ndi ne yie kura ano kwasɛm okay on so na kumem oni na ni ye kura it makes sense hello wahiri hello yamu onsi abutre once waka say obetia no obetia okay hello 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 good evening Majo so oba pa baby afrefre wudin. Epa cho me Chia ho kakra. Oso ka sefre he. Epa cho me pa cho ne drosso. Oso ka sefre he. Ka sefre. La nenye, la ne mo ame. Hello. Hello. Baby, I'm free with the man, so kakra wadaroma. Hello. Man, so kakra. Hello, good evening. Majo, so baby, I'm free with the. That's it. I do a question. Yet you. Hello. What is happening? Hello. It's still ready. I do a question. Yet you, pa. If I tell you program, no. Come up, tell you, no more. They have to put down the more cost in my head, so I did piano. They won't get okay. 0551-931-931 0551-931-931 0548-931-931 Hello? Okay, kada che ko akoma to yemu ate yemfo frɛ nyansi ya nhoma no emmoa me na Asem pa 11th of next month September right maasi nimpon ya ne hia da fom Asem ketua ibeni ya wada ni fiada ne memene da so ne ekɔ na ase aso de san sɛ abusu ofiri mu no SD4 doso ani timani ta kokɔ so Asem ketua me koyensi yi o koyensi yi ntimani abre pa ama sese kura aduane de kura anya makono eka wom ensi manumato ensi yi no eka wom pa enu ti ya na hia wo firi kumasi buo kurom no mkotena nkwanta enu ti na yiyo no 11th of next month na abrahu sebe wom se ne baba ba koso afirim ya abrahu sebe a very big blow da memene da so sojaman ye bedini na wotweda ewo asante mampon krobo afirifa kurumo afirifa bodyguard pa na atofom no kwabena jesi me mate ewo Kumasi Polytechnic then time ne papa na wotweda die na yekɔ akwakodie no na yesodi akɔ yesodi Sida Worship Center abu akwakofodua Bishop Albert Saki Kwapon onene general overseer ono ene de nyame asem a emu ohwampa enso ede ebre yen ekoba no saade a ene eye brada wochine wukuo ye besan aba ifrisen nsem ogu yeso a yedie no nya asem ketoa Oforisuo Aboagye mene mapamfo yakra mo yekɔ long time